batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo Mukilumu kimakumudi ngonda Augusti infu funda rimosi yenkamanana ye kumavwa yensambwadi ba bactériologiste ye ba épidémiologiste britannique Ronald Ross usengu muna nde mbu yinkentu yigananga malaria mogin tsunsakyo konsu kilumbu ki makumodi ngonda Augusti konsu mvu kumwanga sa ku nsangu kunkangu zikimbefu ki malaria infunungolu kibeni kuna mbu bimbefu bibingi kagananga kanti malaria matagana 229 millions di bambefu ye babafuidi kuluta 409,000 bantueni bau batoma bakama bubuingi badyamu kitagana 67% di babatafwa kimbefu ki denk diaka ki kanukilanga munjila imbu kontu imvu tutamole dagana 390 millions di bambefu kimbefu ki zika diaka mugana diaka kiao kumosi ye fièvre jaune kuluta 200,000 bantu babena ye kimbefu kina ye 30,000 di batafwa mu nza yakulu mu ntelu ye Organisation mondiale de la santé OMS mu nkofi katuvila kana kuunde kimbefu kishikunguna diaka kina kimbefu kikanu kinanga munjila imbu kina kuna Asie di Sudi ye ku Afrika mukutina bimbefu byobyo bulutidi mboti mukusafo ifunu tutula bunketi bifulu biakulu bitutazingila kutiabu na masama na mena matingalala kukomba imimbulungu mimasa ye kutoma yirika ku katla bitotu bibingi muna mbela musafi kerika enkangu ukala muna bunketi buna kimbefu sikitina ngana gena batu lukutakanu luku yikangangu kubansadi ye bamfumu ba affaires sociales ba kiziunga ki Congo Central lo salamenengi mambo mafuana mahokere kuna bontu kuyirika mensiku bwebalendi ifutila mpaku bwebalendi futisila mpaku kubambula mbundu mudiamu di etike ye deontologie di kisalu kiau makulumana mudiamu di kutomisa kisalu ki mabilu ma affaires foncières kontu muntu gana kifulu kiane tufatizaya nde ingo unzibula lukutakano lolu uganu kiningi ku untwarisi ukiziunga ki Congo Central atu matubwana nkuluki kunima ingo mfumu kiziunga mfumu affaires foncières Eme Sakombi Molendo talomba nde leta katoma yidika secteur Dieudonné di Bao katuvila kana udiaka nde lukutakano lolu lufoti sala bilumbu ya ba expert ba makumuri ezori batukiri ndambu yendambu ba isitendula makeye mengi bontu bazasa bulumputu approche méthodologique technique exécution des décisions judiciaires, traitement des dossiers, instruction du cadastre. Batendir ma ku bantu batukidi kuma circonscription makumi mosi mamena mu kiziunga ki Congo Central. Intwadisi ukiziunga ki Congo Central atu matubwana kuluki yani kirka sadisi ugunu kintanu kimakumodi ngonda Augusti infuma funda mode makumode mosi inkinti ukugana chèque di 2 milliards 400 millions di ma francs congolais qui disongla dagana 1 million di ma dollars américains ku compagnie di Mango di fodi fula bisalu bikumanisa yaribadi di Lumumba bisalu veri sala buga nkibiau kutunga bontu magrade kutunga clôture di stade kutunga masuku mafodi kalanga ma installation
makura suku di fetikalanga mabuma fwana ye ma installation hygiénique magazini masal mafetisalanga minkinti bifulu binkaka bina bifetigana ntalu ye 3 millions di $, inti Amerika. Kanti butuna bobo ni chèque de $1 million di ganu kilingi munzila i comptable uleta ku directeur général di compagnie di Mango. Katuvila kana kune intuari sikizunga atu matubwana nkuluki yani tomani tambulula kibe tomani zai saiki kesa kiakulu ne kafweti sala makulu mafueni mugusafo yadibari diorune di kala kibeni muna norme international mugusafo encadrement di bantueni di kala di mboti ya di kala di mpoena tufatiza ya diaka ne bisalu bibinkaka bontu bisalu bikumanisa bisalu bikuyirika vestiaire bisalu bikuyirika kifulu kikisige ba kikarlanga sonorisation ya kifulu kisikalanga entemu bisalu bina si bisalimina ku compagnie di Sodimas. Inkensi goni katuvila kana kune uluti di muna suku di tukutakanu di nzo luyalu lukiziunga babukilanga vo gouverneur kuna ville basse kuntwala député unti Muller Lutelo yu votimina ku circonscription di Matadi ye ba député bakiziunga ye bamfumu ba ligue de football du Congo central ye bamfumu ba entente urbaine de football di Mbata Matadi ye bamfumu riaka bankakankaka ba diatisanga ma club ma football ba mamena ku kiziunga ki Congo central. Inkembisa ikilumbu nza yakulu kibabokilanga fo aide humanitaire gina kintunta mugusafo kerka babambuka mbundu yibakulu baba sadisanga bantu baba wabuila mambu yezinsizi wabuila mambu kerka kilumbu kina kibeni mfunu karito mnizaya nza yakulu crise humanitaire difwana kibeni di dina mudi makulu mama lutidi monza bontu éruption volcanique di Nyiragongo di yinama di tuka goda bantu kuna Goma ku République démocratique du Congo tutamona diaka kuna kuntotu kukala kuna Haiti katuvila kene kunde tutamona diaka kerika mfinda zibakatia kuna nchi France ye ku Maroc ya kunchukadi ya kisi yika mariaka kerika kukonda kungwisana ku bambulumbulu ye ba extremiste babokilanga fo ba rebel bena kuna ndambu yi est di République démocratique du Congo ye ku Afghanistan moma kulu matagana nsatu mukusafo kerika besoin di aide humanitaire di kalakaka mukusade bantu balenda muko yindula bobu fuene mukusa bampangi bana babakaluka lungumu kyo kilumbu nkembisa ikilumbu kekeni bututeri tamona vo kina muna ntsobuka yinsungi ye makulu mamalendi bua muna ntsobuka yina mana mamena botune entuli longi ubagugeri mokati kinjambila zozone katuvila kanaku nde kilumbu kekeni bakembisanga aide humanitaire nzaya akulu basola kiawu ku Assemblée générale des Nations Unies mu attentat di kilumbu ki kumievwa ngona Augusti infu mafunda modi ye makumodi ye tatu kisalama contre ba siège ba ONU kuna Iraq kuna mbanza i Baghdad ye kuna kerika atutominiza evo bantu bafwa kima bafwa makumodi ye zodi. Mboti batata mboti bamama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo.